Simon, matutod ka. Mo agyong makapaglami agyang metong mamang oras. Nga nang may nga manong Jesus, inyangkit mo nga blood, takot at pinangkalumbayan niyang may nalangin kingig pa, hingmulan at samani. Nung malyari sanang lampas kaya, itang oras ning pangapanganyaya na, ay ang umpisa ning miyabeya, karing gamat na ring makasalanan, mipalasan at mipakuya king krus, ang mamupus king kayangge. Iti, iyang paguyatan ng imbanala kasulatan ng visita iglesia. Layon na niting tradisyong ahagisnan, ingabayan ni Jesus, ing oras ning kayang pamanalangin, ing mula ning etsamani. Anting kekatang pakibat, ing kayang panagbiag, antimoing inawad na kang Simon, ing sitas babo. Ing tradisyon, amamisita at manalangin karing 7 pisamban, kilubning maleldo, inumpisandering paring Agustino king Pilipinas, ketang 1560. Mayayawos tamo pansin, na emu king kabengyan ning Huwebes Santo, karin niya pwedeng gampanan iti. Angeni yang teolyan. Kaibat na ning misa ning tauling apunan, nung nuya milipat king Santissimo Sacramento, king repositorio. Nune pwede ang gampanan balang aldo, kilupning banal aparumingko, o depende king oras aburirang gampanan ding talasalpan tayo. Iti lalo na, uling mikakandayulo ring pisamban. Iting kaugaliang pamagbisita karing 7 pisamban, iba't daneman ding Agustinong Praile ing Roma. Inyang ing Kristyanismo, may giyang opisyal ng reliyon ng imperyo ng Roma. Lalam ng pamamuntukang Emperador Theodosius Mumuna. Ating 7 basilika ka rin ing Roma, na nung nula makakutput ding prominenteng martir, kalupa di San Pedro at San Pablo. Meging kaugalian daring Kristyano ing pamagperegrino karet 7 basilika, sangkan nung bakit 7 lang pisamban ting dadalawan tamo, den pingaliwa gagawan do pang siyam. Iting kaugalian, kinalat karing miyayaliwang lugal, asakop ning imperyo ning Roma. Ang gaking pekyapusan da ring aliwang bansa, dapat gimpananda kilup da ring malaaldo. Panahon anong numayayawos da ring talasalpan tayo, banlalong munye oras king pamanalangin, at dumalo king Santissimo Sacramento. Marahil may gumpisaya king pamagusyoso, pero akwa tayang palalaman nung tunay tamong manalangin at tunay pakiramdaman ing panagkat na ning Ginoo. Aabayan tayo king oras ning kaligaligana. Abayan niya ing Ginoo king oras ning kaligaligana. Inyang bayo redekap ban palasan at paten ban ayat kus nakatamo paring kakatang kasalanan. King katatawlyan ang daki niting presentasyon, mika panalangin. Banding ninumang matayimtim may kiyagong kaniti, tanggap lang indolensya para karing-karelang kasalanan.
Panalangin at bendisyon kay Bisita Iglesia. Manalangin tayo. Ginoong Jesucristo, tunay at tiyuga king santusan-tusang Eucharistia sa sambala ka. Kaniting-benging di panganyaya ka. Kitwa ng love, lumbet, kabalisan. Manalangin ka king ulan ng Getsemani. At tinawag mo ka rin kaya nalagad, ingabayanan na ka, king panalangin, agyang king meto mong oras. Menalangin ka, bang mipasik naman, king panganarap mo, king kasakitan, at siyang akamatayan, king krus. Banakamos mo kami, api ka sundo, at asot mo kami, king impa. Kaniting pamagbisita mi kaya ka king Santisimo Sacramento. Tunay na kasalang ayabayan. Umeng makapakisan betong at makapakirake king kaya kasakitan. Kapamilatan ng daus luming pamagsambat karing kaya kasalanan at layong gawang kapaglaninan para kareti. Pasalamatan na ka para king kadang ning kaligtasan at Diyo. Di na mo kay ladong maragulang panaligan, king malugod mong pakalulo at kasaupan. Lalo na kaniting daralanan ng pandemya, ang magpasakit at magpasakit kay kami. Tatagulaling nila kay kaming pamilya, parokya, bansa, banakwaming, akabyusan, iting salot at dinatang. Misaw-saw kay sana banabahumiya, kay kaming ekonomiya. Dabtan misanang parati, ing banal mong kaburian. At manatili king lugod mo kapilanman. Ang masalamin king pamaglingap mi, karing makailangan, at di pahimburisan. Kabanal-banalan na Trinidad, Ipa, Anak at Espiritu Santo. Mibiye, ingdanganan, ligaya at kapasalamatan. Kaya kayo bakalan niyo ikarelang bendisyon, ang daking alanaga. Amen. You are there in everything I knew from the moment I began. Always there in every way I go. Saved me falling, held my hand. You are shelter from the storm. Your case was away, your sunrise,
Stay with me through the dark and bring me home. You are shelter from the storm. The shadows fade away. Your case was away. Your Stay with me through the dark and bring me home. Stay with me through the dark and bring me home. Panalangin at bendisyon kimbisita Iglesia. Ginoong Jesucristo, tune at yuking kasantu-santusan ay Eucharistia sa sambanda ka. Kanitang benging mi panganyaya ka, kitmuang ablad, lumbet, kabalisan. Menalangin ka, king mula na ning Getsemani, at tinawad mo karingke kang alagad, ing abayan da ka, king pamanalangin, agyang metong mumang oras. Menalangin ka ban mipasiknangan, king pamanarap mo, king kasakitan, at tiyak akamatayan. King krus, ban akabus mo kami. Apakikasundo at asot mo kami, king ipa. Kaniting pang magbisita mi, keka king Santissimo Sacramento, tunera ka sanang ayabayan, umeng makapakisan metong at makapakirake, king kekang kasakitan. Kapamilataning lausming pamagsalbat karingkekeng kasalanan at layon gawang kapaglarinan para kareti. Pasalamatan da ka para king kalam ning kaligtasan at biye. Dinan mo keng lalong maragula kapanaligan, king malugod mong pakalulo at kasaupan. Lalo na kaniting daralanan ming pandemya, magpasakit at magpasakit ke kami. Tatagulaling mi keka
milaki ka, ringke kaming pamilya, parokya at bansa, ban akwaming akabyusan, iting salot at dinatang. Misaup-saup ke sana, ban abangon miya, ingke kaming ekonomiya. Daptan mi sanang parati ing banal mong kaburian at manatili king lugod mo kapilanman masalamin kim pamaglingap mi karing mangailangan at mi pa imburisan. King kabanal-banalan na Trinidad, Ipa, Anak at Espiritu Santo, miabye ing dangalan, ligaya at kapasalamatan, kaya kayong bakalan ing karelang bendisyon, ang gaking alananga. Amen.
Kinung Kristo, tunay at tsuking kasantusan-tusan ay Eucharistia, sa sambanda ka. Kanitang benging mi panganyaya ka, kipnwa nga blood, lumbet kabalisan. Menalangin ka king mula ning Getsemani, at tinawad mo karingkekang alagad, ingabayan da ka king pamanalangin, agyang metong mumang oras. Menalangin ka, ban mi pasiknangan king pamanarap mo king kasakitan at tiyak kakamatayan king krus. Ban akabos mo kami, apakikasundo at asot mo kami king hibpa. Kaniting pamagbisita mi keka king Santissimo Sacramento, tunay rakasanang ayabayan. Umeng makapakisan metong at makapakirake king kekang kasakitan, kapamilataning laus lubming pamagsalbat karing kekeng kasalanan, at layon gawang kapaglarinan para kareti. Pasalamatan da ka, para king kalam ning kaligtasan at biye. Dininan mo keng lalong maragul a kapanaligan, king malugod mong pakalulu at kasaupan, lalo na kaniting daralanan ming pandemya, a magpasakit at magpasakit kay kami. Tatagulaling milake ka rin kay kaming pamilya, parokya at bansa, banakwaming akabyusan iting salot na dinatang. Misaup-saup ke sana, banabangon miya ing ke kaming ekonomiya. Daptan mi sanang parati ing banal mong kaburian, at manatili king lugod mo kapilanman, masalamin king pamaglingap mi karing mangailangan, at mi paimburisan. King kabanal-banalan at Trinidad, Ipa, Anak, at Espiritu Santo, miyabye ing dangalan, ligaya at kapasalamatan. Kaya kayong bakalan ing karelang bendisyon, ang gaking alanganga. Amen.
In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God, our loving Father, you are a God who shares our deepest longings, our urgent desires, and our simple wishes, and our fervent hopes and prayers. We recognize our inner longing to be with you. We wish to join you even for only an hour or a minute or just a moment today. But we know this desire is not only ours. You have planted this longing in our hearts. You have made us desire for you, my Lord and my God, my peace and my joy. We are in a difficult situation at this moment, O Lord. We are in trying times with this pandemic. And it is our desire and your wish, perhaps, to just sit for a while, to be with you in this quiet and lonely night, to recognize you as our God, to feel you as our inspiration, and to bow before you, our higher inspiration, and to embrace you, our inner peace. But most especially, we are just here for you to watch over us, for you to bless us, for you to embrace us, for you are here to console us and to assure us that you never fail us, even if we fail you, O Lord, that you never leave us, even if we drift apart from you. You hold us dear, even when we hold you afar. Stay with us, O Lord. Please stay with us. In the name of Jesus, our Lord, our Savior. Amen, amen, amen.
Panginoong Heso Kristo, tunay at yu, king kasanto-santusan na Eucharistia, sa sambanda ka. Kanitang benging may panganyaya ka, kitmang ablad, lumbet, kabalisan. May nalangin ka king mula ning Getsemani, at tinawad mo karingke kang alagad, ing abayan da ka king pamanalangin, agyang netong mumang oras. May nalangin ka, ban ipasiknangan, king pamanarap mo king kasakitan, at siyak kakamatayan king krus. Banakabos mo kami, apakikasundo at asot mo kami king iba. Kaniting pa magbisita mi keko, Santissimo Sacramento, tunay ra ka sanang ayabayan, uming makapakisan metong at makapakirake kingke kang kasakitan, kapamilataning laus lob ming pamagsalbat, karingke king kasalanan, at layon gawang kapaglarinan para kareti. Pasalamatan da ka, para king kalam ning kaligtasan at biye. Dinan mo king lalong maragol kapanaligan, king malugod mong pakalulo at kasaupan. Lalo na kaniting daralanan ming pandemya, ang magpasakit at magpasakit kay kami. Tatagulaling milaki ka, ring kay kaming pamilya, parokya at bansa, banakwaming akabyusan iting salot adinatang, misaw kesana banapahon miya, ingke kaming ekonomiya. Daptan misanang parati, ing banal mong kaburian, at manatili king lugod mo kapilanman. Amasalamin mi king pamaglingap ni karing mga ilangan, at mi paimburisan. King kabanal-banalan na Trinidad, Idpa, Anak, at Espiritu Santo, miyabye ing dangalan, ligaya at kapasalamatan, kaya kayong bakalan ing karelang bendisyon, angga king alang angga. Amen.
Panalangin at bendisyon king bisita iglesia. Ginoong Jesucristo, tunay at king kasanto-santusan na Eucharistia, sa sambanda ka, kanitang benging mi panganyaya ka, kipnoang ablad, lumbet, kabalisan, may nalangin ka king mula ning Getsemani, at inawad mo karing kang alagad, ingabayan da ka king pamanalangin ng diyang metong mumang oras. May nalangin ka, bahan mi pasiknangan king pamanarap mo, king kasakitan at tsaka kamatayan king krus. Bahan akabos mo kami, apakikasundo at asan metong mo kami king ibpa. Kaniting pamagbisita mi keka king Santissimo Sacramento, tunera kasanang ayabayan, ume makapakisan metong at makapakirake king kekang kasakitan, kapamilatan ning lauslob ming pamagsalbat karing kekeng kasalanan at layon gawang kapaglarinan para kareti. Pasalamatan da ka para king kalam ning kaligtasan at biye, dinan mo king lalong maragol a kapanaligan, king malugod mong pakalulo at kasaupan, lalo na kaniting daralanan ming pandemya, ang magpasakit at magpasakit ke kami. Tatagulaling milakeka, ring ke kaming pamilya, parokya at bansa, banakwaming akabyusan iting salot adinatang. Misaup-saup ke sana ban abangon miya ing ke kaming ekonomiya. Daptan mi sanang parati ing banal mong kaburian at manatili king lugod mo kapilan man, masalamin king pamaglingap mi karing mangailangan at mi paimburisan. King kabanal-banalan at Trinidad, Iba, Anak at Espiritu Santo, miyabe ing dangalan, ligay at kapasalamatan, at kay kayo bakalan ing karelang bendisyon, hanggaman king kapilan. Amen.